ngasi phone ki batuan tuan Manipuri si phone singa masum thoki ba thawdo wa thok sing digi maru oibe I pau sing khong ko saraga Manipur top channel gi mai ke digi ma'am da thamjagi an bada ngaji phone ki se phone sing digi editorial kalam digi makatang lo khosarakan ma'am da hana thamjagi dugi matungda maru oibe I pau sing ma'am da thamjagi editorial kalam sigi content sigi maming sina police ki thawdang sawi laiba watho oirak han gumsi haba si content sini haujuk Leiriba state government ki missionary organization establishment singi manung da khwai digi Leiriba sanglup singi manung da Manipur police department so amane haukiba October 18 English singa kun ga mathoi da Manipur police linkhalakpagi samaga kunthra surakpagi kumon thoram pangtokhribani sahi yamlakpa kuirakpagi haunaba organization asi haujuk matam siga sunaba khamthengna sakholaba modern police ama haibdu sapsan oiraklabani oiragliba phibam asimak Manipur police department gi rank and file tha Leiriba officer personnel sing khaktana tana state sigi miyam gi oina su aphabani kanabani loisang sina lawrakpa thaudang singdagi haujuk state sida unlawful activity singi masing hantarakle law and order gi phibam singthanaba yana fagale police amasum public ki marakta leinagadaba tana thanaba yadaba mari su hena sesin hanbagum tarakle oiriba phibam sidagi tunglomda handana lengdana thambaga loinana masidagi hena fagat halakpa ngamlagadi amuk ki hena miyam yephabu oigadoribani adobo Manipur police organization asi hiram khudimakta fagat le hairagasu police station sing department asigi atai unit singna mari leinaba logi section singi makada register tawduna lokhatpa case singi manungdagi kharada police ki maikedi tawfam thokpa lokhatpham thokpa thabak sing tawraktaba lokholaktaba hek thengnarakpa yawrai masidi thengnarakpham thoktaba thodongni hainingi maramdi department asi law enforcing department ni laibak sigi law lay satnari Leiriba law sing asi thugaiba yade phizifina ne luba yade haibasi khangangadoriba loisang singi manungna police organization na mapung oiba saruk yaribani maramasina ningthaudasu maital wali haibigi hainaba leirabasu police ki mathaudadi sarak siba amasum ahoba sing lehanfam thokte haini adobo haujuk department sigi makhada sing amasum tamgi apunba district taraga tarukta Leiriba police station singi manungda kharadadi makhoina register tawduna lokhatpa case singi matangda sahi yamsilaglabasu investigation gi thabak mapung fana luisindaba wayel sathagadaba court case asigi wokalakpham thoklaba charge sheet lona piba matamgi manungdagi lanthoraklaba fawada submit tawraktaba case amagi book tawfam thokpa culprit accusing fagataba amasum sis tawfam thokpa case ki polamsing phadabagi thaudok thengnari asigumba asonba natragana asoibasing asina maram oiraduna case adugi accusing gi mathakta matam sana prosecute tawba ngamhande accusing duna commit tawruba crime offense tugi matungina phanganpham thokpa sairak sing matam sana phanganba ngamde masini accusing dura moral gi matik saba sairak matam sana phangandabada natana case tugi maramda mayek sengna khangdaba miyamdadi law court singbu lana ohali laibak sigi semduna satnariba law sing musi da ohali law enforcing agency asi khaktanatana wayel singbu thajabagi sangsu hantahalai asiguma thodok mayam sigi manungda amakhak panba yabada ngasidagina sahi ani henbagi mamang kumza English singaniga taraga mapani August taruki ayuk pung 12 makhairom tarakpada kumbi setpur mayai lekai da thokiba thodok ki case ama register tawduna lokot khrabasu case tu gi charge sheet haujuk phawbada mari leinaba criminal court charge sheet thagalakta basini thodok tu Chakhum da Chak saduna leiba miyoi amabo miyoi khrana Chakhum mangdagi chingthoklaga Mangak masamaki Thongal da Mangak tuna hatkibani thaudok tugi matangda lokhaliba case FIR number na 12 close 8 2019 ne case adu Indian Penal Code ki section 302 gi makhada lokhatpani adubo haujuk phawda charge sheet thagalaktabadagi phajinduna jail la thamluba man amasum co accusing bail da loina thadorakle masidagi nakal ani gi marakta thoningdaba thaudok sing amuk tholakadore masidi sumde adubo sumdrabasu phibamsi ohelakpanina
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤꯗꯪ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯉꯝꯂꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯝꯐꯥ ꯊꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ एडिटोरियल कलम से मखा ताना फोंदोरी मखा चतरक पॉइंट स्टेट की वांग मसुम लेवाक से वांग थोप थौदो वाथोक खरा म्याम दा थमजगे हाइटी गैंग ना फाजिंदुना थमलिबा यूएस मिशनरी सिंह थादोकनाबगिदमक $1 मिलियन तरागतरे डिमांड तौरखरे हौखिबा नुमित खरानिगी ममांगदा खुलाई पाइबा गैंग खुटपु अमना हाइटीदगी अमेरिकन अमसुम कनाडियन मिशनरी खरगा लोइनना मखोइगी इमुंग मनुंगी मियोइ सिंह किडनैप तौखरबा मतुंग फाजिंदुना थमलिबा मिशनरी सिंह अदु थादोकनाबगिदमक $1 मिलियन तरागतरे डिमांड तौरखरे हाइना हाइटीगी मकोक थोंगबा ऑफिशियल अमना फोंदोरकली हिरामसिग मरी लेनना जस्टिस मिनिस्टर लिज कुइटेल फोंदोखिबदा ममांग सयोल खुलाई पाइबा गैंग खुटपु अमना यूएस मिशनरी सिंह अदु एयरपोर्ट तमना सत्पा लंबीदगी फादुना पुखिबने सखंगदबा सिंहना फाजिंदुना थमखिबा मिशनरी सिंह अदुगी मतांगदा सिक्युरिटी फोर्स सिंहना मरी मखोंग फंगनबा होनरबसु ngasi फावबा फंगबा ngamdana लाखिबने मरासिदा फाजिंदुना थमलिबा मियोइ सिंह अदु थादोकनाबगिदमक $1 मिलियन तरागतरेट की सेनफम डिमांड तौरखिबने मियोइ अमा थादोकपदा $1 मिलियन अमा पीनबा गैंग खुटपु असिना खंगलखिबने हाइनसु पाउसिना मखातानसु फोंदोरखले मखा चथरक पोइना अतोपा पाव मनमो बाय इलेक्शन पांथोकदबा पृथ्वीपुर मसक खंगदबसिंगना लौमी अनि हाटख्रे मध्य प्रदेश की निवारी डिस्ट्रिक्ट पृथ्वीपुर एरिया मसक खंगदब खुलाई पाइबिसिंगना लौमी अनि हाटख्रे पुलिस की मतुंगिना थाउदो अदु लेबा पोकपा मसम युमसकिसा नुमित की अहिंगदा लौमी सिंगदुना मखोइगी महिमरोंग सिंगाक सेननोगिदमक फार्म अमदा तुमदुना लैरिङैदा थोखिबने पृथ्वीपुर असी अक्टोबर 19 बाय इलेक्शन पांथोकनबा लेपख्रबा मध्य प्रदेश की असेंबली कंस्टिट्युएंसी अहुमगी मनुंगदा अमानि मिखल पांथोकदबा नुमित 12 दा ngaisilaglaba matamda thamoi sokningai oiba thaudo asi thokibane पुलिस एजेंसी दा हाई थाउदो अदु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी किलोमीटर 15 रोम लापना लेबा लदवारी खास विलेज दा थोखिबने निवारी की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्रपाल सिंह दाबरना फोंदोरखिबदा लौमी अनि अदु मखोइगी महिमरोंग सिंगाक सेननबगिदमक्ता फार्म अमदा तुमदुना लैरिङैदा मसखंगदबसिंगना माखुरीदा थांगना लेलगा हाटखिबने मियाद असिगी मरम हौजिक फावबिगी ओइनदि खंगमा ngamdri थिजिनबगी थाबक साथारि हाइना माकनसु मखाताना फोंदोखि अमरोमदना करप्शन की थावोंग अमता ngakpidana प्राइम मिनिस्टरना सीबीआई अमसुम सीबीसी दा अपील तौखरे थबक खुदिमुक्ता करप्शन मुथनबा अनौबा वसक अमगा लोइनना थबकता माय ओनसिननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युमसकैसा नुमिता सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अमसुम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी की ऑफिशियल सिंगदा तक्सिनख्रे मांगना ऑफिशियल सिंगदा करप्शन की मयुक्ता जीरो टॉलरेंस ओइबा इंडिया की अनौबा पॉलिसी हेना सेशन हननबा खंगनखि गुजरात की केवादिया पांथोकपा सीबीआई अमसुम सीबीसी की अपुनबा मीटिंग अमदा वीडियो मेसेज की खुतांगना सरुक यारदुना प्राइम मिनिस्टर ना हाइकि करप्शन मियाम की हक सिंग मंगली मिपुम खुदिमक जस्टिस फंगनना होनबदा अमदि लेबाक की प्रोग्रेस ता खुरौ थांगली लोइनना लेबाक की कलेक्टिव पावर सुकल्ली हाइन सुपनखि लोशिलकपोइना तेनबा पांगतंग मियाम दा हापसरमगे लनमी अमा सीख्रे टेररिस्ट अनि हाटख्रे खा कश्मीर की शोपियन एरिया दंगसी टेररिस्टिंग खुथोनबा अमदा इंडिया की लानमी अमा सिख्रे अमसुम अतोपा अनि सोख्रे खुथोनबदुदा लश्कर ई ताइबा एलईटी टेररिस्ट अनि सु कापतुना हाटख्रब टेररिस्टिंग की मनुंगदगी अमदी नुमित हुमनी की ममांग उत्तर प्रदेश की सहारनपुर दगी उसुबमी अमा पुलवामा दा हाटखिबदा सेनबा अदलवानी कवि हाइना पुलिस नाइखि पुंस की उमंगी मफम अमदगी टेररिस्टिंग ताकथोकनबगी असब ऑपरेशन अमा हौखिबा नुमित 12 दगी सथरकलिबनी हाइनसु पाउसिना मखाताना फोंदोरगि दुगा हौजिको इनदि पाउस मतांग सा लुसिनजरगे पाथोसकिबदा सोखिबा लानखिबा किया यारसु म्याम नंगापिगनी मतमतमगी मरुइबि पाउसिंग सु लेपतना अपडेट पिजरके हाइना चैनल सिगी मेकेदिगी म्यामना थमजरी एंड थैंक यू